Dali, ungibonisa ama-feeling. Dali, ungibonisa ama-feeling. Dali. Bafethu, yeah injalo. This is your boy inja khona. King Majiva ndelo bhoni uyangibona msana. So bafethu namhla ngisematsulu. Angiphuthisa maseko la. Kunenjami ibhalathi no King. Ufuna umnyama bhebeza la. Manje bafethu ngifuna kuvisa ukuthi lomfati le ndoda ifuna kumgorasha noma uyamthanza yabona. So bafethu nyalo ngiyasuka la ngohlana out yami ngidlele story yabo. Se nani khona kuvisa ukuthi no man madam bafuna kumgorasha. Umgorasha vele uhamba phambili la. Siyabagorasha bafethu asiyeni. Dali, ungibonisa ama-feeling. Dali, ungibonisa ama-feeling. Dali, ungibonisa ama-feeling. Hawu mara nasifika lapha selungisa speed. Yamlanza amabhebeza lapha ukuyona. Bobe. Yayibona le nkinga. Bafethu, uyakhona le ndawo sematshotshombeni ngibe kolenza out yami yabona. Manje ngifuna kuvusa into le awuthi le mfati ufuna kumgorasha. Mara le uyayibona umsile nje emgorasha baba. Ngile ivala kuvuliwe, ivula kuvaliwe. Mara le ngiyithembile le mfati ufuna kumgorasha. Mara sengidova khona out yami. Ekusehambani. Grand. Yeah. Umna 100 mfana mthatha. Manje nje impela lana yabona. Ngifuna kuva naye into naye. Ngoba nemanga kabe wona. Nisoma labo seswethu nithi niyabathanza kanti ufuna kumzepho nabathi yamshiya. Yabo. Sebe ngifuna kuva ukuthi na medium uyamthanza noma ufuna kumgorasha. Bona kulukhuni ukuthi ngikhulume but kwamele yabona. Ngijulile ngale staff. Mawuthi ujulile. Ngifuna ukimhlalisa. Ufuna kumzephuni? Phele lapha. Angeke ngithi ngizofuna ngicethe noma ngabe uyi10. Ufuna kumzephuni continuous. Madoda ngafika kule infinity lena kuna problem. Manje ne boyfriend yakho uyisabini kumbe ude vele? Hayi boyfriend sikusela ngicala ukumbona bona. Sengambonanga ne boyfriend. Shothi kuyabheda. Angiboni sikabheda ngicabanga maybe shanga ama internationals. Bafethu, kusho madam ngiyabheda. Nginalutho yabo awuthami shothi sechancini la yabo. Ano awuthami. Ngishiya awuthami yabo. Yena ndo hamba ngofuna madam ngibuye naye yabona. Bese ngitomniketa wena ukhulume naye yabo. Ukhulume lo ngitshela kona ungakhuluma mangangiyedwa emva kwecamera ngiyakuphikisa. Yabo injalo nje yami hola bafethu awuthami uyashiya yabo ngiyabo ngolanza madam nyalo yabo se madam naye ngiyomtshela sino awuthami ithi igcwele ngayo yabo sengibuya naye akhona ukuconfess amjita sesayiplanisa yabo asiyini Dali, ungibonisa ama-feeling. Dali. Hayi vele ngafika lapha siyothusa le ndoda. Yep. Lapha masifika ngafika soyamthusa. Umnike lithuba phela khona ukukhuluma. Akhulume neno. Vele angimsoni wathi akunabela. Yami ngiyakubona lena. Nani. Watham. Njengoba ngitshela madam ngiyamlanza manje. Sengimlanze nangu. Se madam wena. Nayi awuthami ngiyabo. Se nyalo ngiyacela manje umnika lithuba athu yabo. Ungahlala phansi nje mina ngithi bafethu nabo abantu bami yabo mina ngiyaphuma so sesitova ngave yabo injalo kunjani sesi ngiyaphila futhi njani nami ngiyaphila igama lami ngimnology Msobho ngibani la ngimthando wakamlawu ngiyabonga kwathi sesi senze bekachazelile siyabonga into kutshela ukuthi sengiyakunabela sure hlamba lengaka ngavakala kungihlamba bona but iqiniso lelo hayi angi-entertain leyo at least ngabe ungitshela ukuthi uyangithanza bona ukukuthanza ngikuthanza after sengikhulile ngifuna kona because ngathi mana manje sithanzana simama sifungabuta ukuthi ufunani ngiyakunabela and we clear ngayibeki njalo ngabe uthi uyangithanza ngabe kuyavakala but ngiyangibona ukuthi ngathi ngiyakuthanza ne tophuthi kuthatha iprocess lethe lena ukuthi mina nawe lena ngifuna ukugcina ngitholile lokuyinto lokufunayo ngilele ngifuna kwati kona lokho bona beyikhuluma nami yahlupha but ngiyikhuluma ngiyakunabela and ukuthi ninyi ngayinabela ngaphandle kwento beyikhuluma nyana okay khulume siko mali yokunabela yona cha angizi
ngifake amazazi into khona ukufihla amahloni yabona. Okay. Ngicale mina kahle mina kulala. Ha. Aya ngeke. Siyamaqiniso. Ngeke cha ngiyaxolisa. Awuhlupha yini lapha? Ngabe uthi uyangithanza ya. Ukuthanza ngokuthanza after sesidlulile la ngifuna sifike khona mina nawe. Okay, asesithi asiqale ngalokho mina lengikufunako ke siqale tuwethanda ukugcina ngalokho lokufunako. Sesiwona uyangithanza. Ngiyakuthanza mara angikunabeli. Awunginabeli. So ngithanzelana uma nginabeli because awungesimana manje sithanzane kuphelele lapha. Hey mina ngitwe kunabela ngikho khona ngitwe ukuthi mina nawe sikhe ebudlelwane ungithanze leyo kunabela vela ayangikho khona she ngiyaxolisa. Sizochubekisa lenkulumo ngalelinye ilanga maso serious. Okay, so uyahamba njalo. Ngiyahamba. Ngicela ngishiye. Okay, ngicela uma ngishiyene number yakho lokulula ke. Isimane communicate efonini nokungcono because la ngathi asivani. Akunankinga 076 076 512 89 29. Okay, sisi number yakho uzingisive ngaliphi igama? Ngayiseva igama ukuthi anginabela njengoba ushilo. But akunanza nje iseva ngesibongo ne lothi ngilala. Akunankinga yabo. Ngiyabonga. Hambe kahle ne. Okay. Dali ungibonisa ama-feeling. Dali ungibonisa. Batya. Hola. Kama njani? Angimnandi kuse. Une confidence sekini kulungile yini? Ayisha kuse. Kwasha. Ngihamba kahle but iyathembisa. Finza uzokhamba kahle wena phela uthola umfowethu yamnabela ngene. Yeah, but ngimchazelile ukuthi ngiyamnabela. Uyala. Yena akafuni umnabela yini? Yenza bekunabela kayiva nofuna manje ngimtshela ukuthi maybe ngiyamthanza tinifana nedog. Manje nawe ngabe ushidi uthi uyamthanza ngini? Yena uyakuthi uyamnabela washo ukuthi uyamthanza wena. Khathi yakuganisa wa garage kwa. Amaloko angifuni ukuthi mase sicabene yabona. So ba like uba heartbroken kakhulu like yabona abantu bangena ngilithanda uToke umuntu. Yebo. Mebasaphumile fike kubuhlungu. Kuba buhlungu. Yeah, kubuhlungu. Ano thamara njengoba manje macingo. Sikhuluma na Facebook konke inamba nginikile tuhambana na WhatsApp. Ano thamfise enhlanje njalo yabo. Njengoba vese ngithole kongathi nosethi lula. Ano ngangishiya njalo ngena. Sikhokho sami. Akutolunga vele sihamba shayize mfana mntana. Ushapa. Bafethu. Yeah. Bamjubile kakhulu madodana. Bamjubi. No manini thinga valo sesiqala. Dali ungibonisa ama-feeling. Dali ungibonisa ama-feeling. Bafethu ngibuya kumlanza nje bese kabalekile la akafuni phela ngim-interview manje ngifuna kumbuda ukuthi kugcine njani le yabo ngoba uthami sibayithembisile yabo manje ngifuna confirm ukuthi kuyafanana na madam ngifuna ukuva la ngicacise ngoba le ndoda ngitshele lokunye yabona manje ngifuna ukubuda ngitshela kuthini bese ngiyeva ukuthi kuyahlangana yini yabo manje after ngikumixela lapha kule jaha wena ufile njani ngiva ngathi ngiyacasula kumbe nawe uveke wagcwala vele ngesigebengu phela ngisibonile bese sidle mazaza la Hayi. Iphutha likho kuwe. Into lengikwadisile nje ukuthi athi uyanginabela. Usho njani? Expect ukuthi athi uyangithanza, hayi ukuthi uyanginabela. Manje phela kusirong ukuthi unabela umuntu, vele umuntu wamhalelo uyamtshela ngini. Hayi, mara ayingalendlela ku Wena vele ugcwala vele kancane ngesigebengu. Nakancane vele ngesigebengu. Nakancane angicwala. Awumthembisi vele. Ngimthembisi. Manje woba umnika inamba umnika yona. Le number ne DJ bekimniketa lokuthi ngiyambooster. Oh mara uthi ukuthi angabuya kade game studio seka right engqondweni ngalungu. Uma ngathi uyangithanza mara uma ngathi uyanginabela. Vele lapho ke kunzima musla. Hayi noma dem ngiyabonga isikhathi sakho mara akasirong mfaka ukunabela. Noma kunaki ngihambe kahle. Hambe kahle. Abafethu yabona sohambile ndonhlebela akusirong ukuthi amnabele nami ngiyakubona la uyakunabela yabo mara ke ngisho ukuthi ngoba mina umsebenzi wami ngilo so bafethu niyathi ukuthi mina ngitholakala ku Facebook King Majaivan uyangithanda / uyanginabela WhatsApp 0665977800 makuthi unabela umuntu kumbe uyamfuna ufuna kumgarage tell me I'm here uyabona na uyangithanda noma ufuna umgarage so bafethu semathulu la SC Nyalo Ngiyaphuma. See you next week Friday. Injalo.
Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Yeah, dali, dali.